stand in glory. I will see his face, and there I'll serve my King forever in that holy, holy place. Forever singing thank you, oh my Father, for giving us your Son and leading your Spirit to the work on earth. bakunzi b'ibiganiro bya RMTV, televiziyo yanyu, televiziyo yacu, televiziyo ya Rasta Revival Ministry. Turabahaye ikaze aho muherereye, umwe wese mu vyarimo, abari ku mugoroba tubahaye ikaze, abari mu gitondo tubahaye ikaze, hari n'abari mu ijoro, hari n'abandi ari ku murango. Mwese uwese vyurimo ikaze urayihawe. Umuhizi kuba washoboye kuba muri kano kanya, wafashe iki cyemezo kugira ngo dukurikirane. Imana ibiguharure ko kugororoka kandi Imana ikugiriye neza. Nta nkeka twizeye ko uza kunezerwa natwe ukumviriza icyo Imana yateguye kugira ngo iganire nawe muri kano kanya. Rero tudatevye, reka tubanze dusenge, tubanze twishime mu biganza by'Imana, hama tubandanye icyo Imana yaduteguriye tucakire kandi tugicakire tukigumbire. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye ko wongeye kudutegura ukaduha kano kanya. Twabaye muri byinshi uyu munsi, ndetse abantu n'abandi babaye muri byinshi mu ijoro bavuyemo. Data mu izina rya Yesu Kristo, n'ubuntu bwawe kuba tukizigamye kugeza ino saha. Mu byo byose twabaye, mu byo byose twaciyemo, wabanye natwe. None uyu mwanya nawo kuwuduhaye turagushimiye. None Mana nzima, turaje imbere yawe, uduteze amatwi kugira ngo uvugane natwe, kugira ngo Mana we utubwire icyo ugomba kutubwira muri kano kanya. Kandi amajambo yawe turazi neza ko ari mazima, turazi ko ari ko kuri, turazi ko ari ko kuri kuzima, turazi ko ari amajambo adukiza, turazi ko ari amajambo aduhindura. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga ngo uyu mwanya uri karumviriza wese, Mana nzima, ngo umugirire neza amajambo abayiwe, amajambo amajambo amukiza. Mu izina rya Yesu Kristo nanje ndaje nk'umugaragu wawe Mana. Amajambo washize ku mutima niyo ngiye gushikiriza, kandi Mana we ndazi ko ataco narindi imbere yawe. Ariko icyo nzi ni kimwe nizera, nuko ari ubushobozi bwawe gusa bukorera muri je. Nkuko Paulo yarabivuze ngo imbere yawe ngo twari nk'inzavya zibumbwe mu ibumba, ariko n'ubushobozi bwawe gusa buza bukorera muri twebwe. None Mana nzima, ndasenga ngo ubushobozi bwawe bwo bukorera muri je muri kano kanya, amajambo ngiye kuvuga na nuguru wakango bari buvuga Mana we. Ivyo nza kuvuga byose Mana we abari buvyisohorera mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwa mpemu yera bukurikira amajambo ngiye kuvuga, kugira ngo ashikire wowe wese agiye kuyakira. Maze Mana nzima, mu izina rya Yesu Kristo, imitima yateguwe kuyakira uyu munsi iyakire, kandi aya majambo ashiremo impinduka, aya majambo aba amajambo adasanzwe, ari amajambo ahindura abantu bacika badasanzwe uko baje Mana uyu munsi, kugira ngo bumvize amajambo ntabari kubasubira inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo, nansi ikintu cyose cyo tawanya umuntu wari wese karumviriza, nansi ikintu cyose cyose amazi umuntu ari karumviriza, nansi ikintu cyose cyoza kwita mu matwi uri karumviriza. Mu izina rya Yesu Kristo, cyo kwishira hejuru cyose yawe Mana, ndagisambura mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubwiza bwawe batwikira bari karumviriza, aba bahigwe, aba baronsa amahigwe yo kunza kumviriza, reka ubwiza bwawe batwikira. Presence yawe Mana we koko byukuri bayumve, bumve koko uri uhari mu izina rya Yesu Kristo. Bumve ko atamudekara baganiriza atari wewe. Bantu habwa icubahiro kubwo kudutoranya kuno munsi, uhabwa icubahiro kubwo kutugira abahigwe, kugira ngo twumvirize icyo tubwira. Ni mu izina rya Yesu Kristo dushimye kandi dusenze, amen. Mwene data, umuhigwe, nawe muntu w'Imana uri kurumviriza, uri umuhigwe. Uyu munsi icyo Imana yateguye ni kuri mwebwe mwese muri ko murumviriza. Ushobora kuba mwene data, ushobora kuba umwana w'Imana, ushobora kuba umuntu w'Imana, ariko amajambo n'ayawe. Mana habwa icubahiro. Tugiye kuganira ku majambo tudatevye, amajambo akomeye, amajambo akomeye cyane muri kino gihe cy'iherezo. Abantu benshi bariko barayoba
kubera kudatahura ijambo ry'Imana, kubera kudatahura icyo Imana itubwira, kubwo kumbure inyigisho zitari nziza baronse, kubwo kumbure inyigisho bakuriyemo. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo abantu banje bishwe n'iki? Abantu banje bishwe no kutamenya. Ntabwo Imana ivuga ngo abana banje bishwe no kutamenya. Ijambo ry'Imana yatubwira neza ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Rigenda kubwire muntu uri kuranyumviriza, aho uherereye hose, abantu bose dutuye mu isi, ubuheruka nigeze kwandika ndababwira muri amajambo, abantu twese turi ngaha mu isi twaremwe n'Imana, kandi twese turi abantu b'Imana. Ariko nubwo twese turi abantu b'Imana, twese ntabwo turi abana b'Imana. Twese Imana yaturemye turi abantu b'Imana, ariko twese ubu ntituri abana b'Imana. Hari ikidusaba kugira ngo ducike abana b'Imana. Niyo mpamvu ndiko ndavuga ngo bantu b'Imana muri kumurumviriza. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo abantu banje bishwe no kutamenya, niko Imana ivuga. Imana idufashe cyane. Uyu munsi ndakwifurije kumenya. Uyu munsi ndakwifurije kumenya no gutahura kugira ngo ureke kurimbuka. Ntube mu ariko barapfa. Imana idufashe cyane. Mu bantu banje bishwe n'iki? No kutamenya. Hari amajambo yakomeye Imana yashize ku mutima ngo tuganire, n'amajambo atubwira ikintu gikomeye, ni gute ducika abana b'Imana. Nani majambo, ni gute tuvuka bwa kabiri. Ni gute ducika abana b'Imana, ni gute tuvuka bwa kabiri. Iyo umuntu acitse umwana w'Imana abavutse bwa kabiri. Mbese ikindi, ni bande bemerewe gucika abana b'Imana? Ni bande bemerewe kuvuka ubwa kabiri? Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. N'amajambo akomeye, n'uwo muhombe utega amatwi, wugura amatwi, wumvirize neza. Muntu w'Imana utaravuka ubwa kabiri, muntu w'Imana utaracika umwana w'Imana, cyane cyane reka mpanini mvuge kuri wewe. Uyu munsi ushobora kuba umunsi wawe kugira ngo Imana iguhindurire amateka, Imana by'ukuri ikuvyare ubundi gushasha kubwo kumenya. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Uyu munsi ushobora kuba umunsi wawe kugira ngo umenye, maze Imana ikugire neza. Nuca bugufi, umutima wawe by'ukuri ukamenekera imbere y'Imana, umutima wawe by'ukuri ugaca bugufi imbere y'Imana, kubw'inyota wari ufise yo kugira ngo ushobore kumenya ukuri kw'Imana. Uyu munsi ndakubwiye mene data ngo uza kuba umuhombe, ntabwo uza kugenda uko waje. Reka rero tuganire kuri ayo majambo. Ni gute ducika abana b'Imana? Ni gute tuvuka ubwa kabiri? Ni bande bemerewe gucika abana b'Imana? Ni bande bemerewe kuvuka ubwa kabiri? Reka dusome tudatevye mu butumwa bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 12. Haratubwira ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Ndasubira ngo ariko abamwakiriye bose, uwo ni Yesu, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Bani habwe icubahiro. Reka dusome ayandi majambo muri Yohana, Yohana nyene, ubutumwa bwa Yohana 3 umurongo 3 umurongo wa 3. Ni inkuru ya Nikodemo. Ni inkuru ya Nikodemo, abenshi murayizi. Reka ndabasomera ku murongo wa 3. Yesu aramwishura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyaho ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ndasubiramo, nukuri nukuri ndakubwire. Yesu aramwishura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyaho ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data, ko turavuga ngo ku majambo, Imana ikavuga uyu munsi n'amajambo ngomba ko turi buganire kandi ngo yatahure. Ariko kugira ngo yatahure hariho bino bibazo wategezwa kwibaza. Ni gute ducika abana b'Imana? Ni gute dushobora kuvuka ubwa kabiri? Ariko Bibiliya yatubwiye neza ngo ariko abamwakiriye bose, abakiriye Kristo, ngo yabahaye ububasha bwo kugira iki? Bwo gucika abana b'Imana. Nigenda kubwira ngo mene data ntenze gutevya. Gucika umwana w'Imana cyangwa ndetse kuvuka ubwa kabiri
birasabwa ibintu bibiri bikomeye. Uyu munsi wa none abantu bari batuye ngaha mu isi, abantu babaye ngaha mu isi, ivyo bintu ntabyo bazi neza. Hari igice kimwe cy'abantu babizi, kandi by'ukuri nk'abantu bamaze gucika abana b'Imana bo ivyo barabizi, ariko abantu bataracika abana b'Imana benshi ntabyo bazi. Imana idufashe cyane. We muntu w'Imana utaracika umwana w'Imana, uyu munsi ndakwifurije kubimenya. Kugira ngo ucike umwana w'Imana, kugira ngo uvuke ubwa kabiri, hari ibintu bibiri usabwa. Hari condition ya mbere, hari ikintu cya mbere usabwa, nuko wakira Yesu. Uko biravuze neza ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Urasabwa ko ubwa mbere ubanza ugatera intambwe yo kwakira Yesu. Ukakira Yesu, ukamwakira by'ukuri, akaza muri wewe, akaba muri wewe, agacikwa, ukemera ukamwakira. Kandi iyo wakiriye Yesu ntabwo ucika umwana w'Imana. Bibiliya tubwira ngo abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Iyo wakiriye Yesu ntabwo ucika umwana w'Imana. Iyo wakiriye Yesu uhabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Niyo mpamvu abantu bose tubona bagendagenda ngaho mu mabarabara, abantu bose tubona, abantu bose tubana, abantu bose abo twigana, abo dukorana, abantu bose abo dukinana umupira, abo dukorana business, abo bose ntibafise ubwo bubasha bwo gucika abana b'Imana. Ariko abafise ububasha bwo gucika abana b'Imana nabo bamaze kwakira Yesu. Iyo Kristo umufasha ukamwakira, uhabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Atakiri uguhenda mwene data, atakiri uguhenda muntu w'Imana. Abantu bashobora gucika abana b'Imana n'abantu gusa bonyene bamwakiriye, bakiriye Yesu mu buzima bwabo. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ukuntu dushobora kwakira Yesu, hari ukuntu tumwakira mu buzima bwacu. Imana ihabwa icyubahiro. Kugira ngo twakire Yesu, hari ibintu dusabwa kugira ngo tumwakire. Nuko tuba dufise imitima iciye bugufi, nuko tuba dufise inyota by'ukuri yo kumenya Imana, nuko by'ukuri tuba dufise inyota yo kuba koko mu bwiza bw'Imana, tuba dufise inyota by'ukuri yo kuva mu bintu turi mu bitabereye, ibintu bidahimbara Imana, kugira ngo tugendere mu nzira z'Imana, tugende uko Imana igomba. Iyo uri umuvyeyi ufise abana, wamushaka ko abana bagerageza kugenda nk'uko ugomba, bagendera mu nzira nziza ugenderamo, kuko umuvyeyi akiza kubera akarorero abana biwe. Ariko nagenda kubwira mwene data ngo iyo by'ukuri utarakira Yesu, iyo Yesu utaramwakira, imbere yuko wakira Yesu hari ibindi bintu ubusanzwe urimo, hari ukundi kuntu ubusanzwe ugenda, hari ikintu kiba kibuze muri wewe, hari inzira zawe urimo, hari ibintu burimo bidatunganye. Iyo rero ugize umutima uciye bugufi, by'ukuri ugatera intambwe kugira ngo wakire Yesu, ukamwakira mu buzima bwawe, mu mutima wawe, by'ukuri urahabwa ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nta kindi kidutuma dushobora guhabwa ubushobozi bwo gucika abana b'Imana atari ukwakira Yesu. Ariko Yesu tumwakira gute? Niki gituma Yesu tumwakira? Yesu ntushobora kumwakira iyo utarabwirwa amakuru meza y'ubwami bwiwe, y'ubwami bwa se, y'ubwami bw'Imana. Iyo utarabwirwa amakuru y'ubwami bw'Imana ngo by'ukuri uyakire, kandi ayo makuru y'ubwami bw'Imana akunezere, kuko hari ubwami bundi ubu wari urimo, ubwami bw'umwiza, kuko amakuru y'ubwami bw'Imana n'amakuru y'ubwami bw'umuco. Iyo utarabwirwa amakuru y'ubwami bw'umuco hama ngo uyakire, by'ukuri ntushobora gutera intambwe ngo wakire Yesu. Iyo uri kurabwirwa amakuru y'ubwami, urabwirwa amakuru y'umusaraba. Haleluya. Urabwirwa amakuru y'umusaraba, urabwirwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'umusaraba, ubwo abantu benshi batariko barumva muri kino gihe cy'iherezo, ubwo abantu benshi batariko barumva, abantu benshi bariko barumva ubutumwa bubabwira ugutunganirwa, gutera imbere, ugutunga. Ariko hari ubutumwa bwiza bw'umusaraba, ubutumwa bwiza bukubwira icyatumye Yesu aza ngaha mu isi, ubutumwa bukubwira icyo Yesu yakoreye ku musaraba kubwanje, kubwawe, kugira ngo uyu munsi wa none ushobore gutera intambwe Yesu ukamwakira, ukamwizera, maze uhabwe ubwo bushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Imana idufashe cyane. Rero kugira ngo ucike umwana w'Imana, kugira ngo uvuke ubwa kabiri, biragusaba yuko ugira iki? Wemera Yesu ukamwakira mu buzima bwawe, ukavavanura n'ibyo wari urimo, by'ukuri ukamenya Yesu icyamuzanye. Umaze kumenya Yesu icyamuzanye, by'ukuri nta nkeka iyo ufite umutima uciye bugufi kandi wo gukunda Imana no kurondera Imana, ntaco kuza wakira Yesu. Yesu ikintu cyamuzanye si kindi, ko ari ukugira ngo aze. Imana yaremeye iramutanga. Bibiliya yatubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, yemeye gutanga umwana wawe Yesu Kristo.
araza aritanga aritanga nk'ikimazi, yemera kwambara ibyaha by'abari mu isi, aritanga acika by'ukuri, acika ikimazi cy'ibyaha by'abari mu isi. Wenyine acika ikimazi, aritanga acika ikimazi cy'ibyaha by'abantu bari mu isi, kugira ngo umuntu wese amwizeye ngo ntazapfa rubi, ngo ariko azaronka ubugingo budashira. Haleluya. Reka ndakubwire muntu w'Imana, Yesu cyamuzanye ko ari kugira ngo uyu munsi numenya icyamuze, numenya ko yaje gupfa ku musaraba akitanga ku bw'ibyaha byawe, we ntacyo wari gukora kugira ngo wicungure, ntacyo wari gukora, ariko Yesu yaremeye araza aritanga kugira ngo ucungurwe. Ibyo nubimenye uyu munsi, niba utarubizi, nta kindi cyazanye Yesu ko ari kugira ngo uyu munsi umwizere, wizere ko ari umwana w'Imana, wizere ko Imana yamurungitse kugira ngo apfe mu gishingo cyawe, aho ibyaha byawe byari bikwishe, aho ibyaha byawe byari bikurimbuye. By'ukuri Yesu apfa mu kibanza cyawe kugira ngo napfa mu kibanza cyawe nawe ubeho. Yesu yapfuye kugira ngo natwe tubeho. Imana ihabwe icyubahiro. Hari amakuru, hari ubutumwa bwiza bw'umusaraba utegerezwa kubanza kumva, maze umaze kubwumva neza ukamenya Yesu cyamuzanye, maze ukizera uwo mwana w'Imana, ukamwizera by'ukuri, ukamwizera ko yagiye kugira ngo agucungure, ukamwizera by'ukuri ko yagiye kugira ngo agukize za ngoyi z'icyaha. Uyu munsi wa none ni umwizera, ugatera intambwe ukamwizera, ugatera intambwe ukamwakira mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ukamwakira mu buzima bwawe, ukamwizera by'ukuri, urahabwa ubushobozi bwo kugira iki? Bwo gucika umwana w'Imana. Ariko ndagarubwiye mwene data ngo numara kumwizera ntabwo ucika umwana w'Imana, ariko numara kumwizera urahabwa ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Twasomye amakuru ya ntuze ya Nikodemu. Yesu yaramubwiye muri butumwa bwa Yohana 3:3, Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwira, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Amen. Iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubana ubwami bw'Imana. Reka ndakubwire ngo umuntu w'Imana, twese twaravutse turahari, turi bazima. Umuntu aravuka ngaha mu isi, ariko nagenda kubwire ngo umuntu avukira mu isi iri mu icyaha. Adamu na Eva baracumuye, maze isi yinjira mu icyaha. Kubwo gucumura kwa Adamu na Eva, isi yinjiye mu icyaha. Imana idufashe cyane. Nuko ngo abantu twese tuvukira mu isi iri mu icyaha. Iyo umuntu avutse akiri umwana, by'ukuri umwana abagitunganye, umwana nta byaha afise, mugabo ari mu isi iri mu icyaha. Hariho urugezo umwana akura akagera ko influence y'icyaha kiri mu isi igatangura kumufata. Ugasanga abana basigaye bankana, ugasanga abana basigaye batukana, abana ugasanga atanguye kwiba, ntaho yigeze abyiga, ntaho yigeze abibona, ntaho yigeze abona abantu bankana cyo batukana. Ariko kubwo isi iri mu icyaha, icyaha kikamufata ageze ku rugezo rwo gukura. Iyo amaze kuva muri age yiwe ya innocence, iyo amaze kugera muri age gutangura gutahura, ugasanga umwana asigaye akora ibyaha. Imana idufashe cyane. Ariko akiri umwana umwana aba yera. Iyo nta mpamvu Yesu yaravuze ngo ntawe ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana ngo adahindutse, ngo amere ngo nk'umwana muto. Kuko ngo ubwami bw'ijuru ngo ni nk'ubwa ubusa, ngo ubwami bw'ijuru ngo ni nk'ubw'abasa n'abo bana bato. Imana idufashe cyane. Umuntu w'Imana uri kurankurikira, ukwiye kumva neza ubutumwa bwiza utubwira amakuru y'umusaraba, utubwira amakuru yo gucungurwa, utubwira icyo Kristo cyamuzanye kugira ngo uyu munsi ushobore kugira iki? Ushobore kumwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko ndakubwira ikindi kintu kimwe, kugira ngo rero uvuke ubwa kabiri, kugira ngo vyukuri ucike umwana w'Imana. Haleluya. Kugira ngo ucike umwana w'Imana, utegezwa inyuma y'uku kwakira Kristo, utegezwa kugira iki? Utegezwa kubatizwa mu mazi menshi no muri mpemu yera, no kuri haleluya, no muri mpemu yera. Reka ndakubwira ikintu mwene data, kwakira Yesu mu buzima bwawe
nuko wizera. No kwakira Yesu hari izindi ntambwe zibiri, reka nenda ziceko gatoyi. Mu nyigisho zo kurikira tuzoronka umwanya wundi wo kubiganira cyane, ariko uyu munsi cy'Imana ngo ndi kuvuga ni kwakira Yesu nabyo biri n'izindi ntambwe zibiri ntoyi. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo iyo twizera twizeresha iki? Twizeresha imitima yacu, ngo hama tukaturisha iki? Akanwa kacu. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo by'ukuri umaze kumva amakuru meza, ukumva amakuru y'ubwami, ukumva by'ukuri ubutumwa bwiza bitubwira amakuru meza y'umusaraba, muntu w'Imana, nagenda kubwire ngo umaze kwizera, wizeresha umutima wawe. Kwizera ko Kristo by'ukuri yagiye kugupfira kugira ngo ukizwe ibyaha byawe, uve by'ukuri mu bwami bw'umwiza, uvyizeresha umutima wawe kubw'ico wumvise, kandi wizera uko wamaze kumva. Iyo utarumva ntiwizera, ariko iyo wumvise urizera. Uyu munsi wa none uri kurabwirwa, nahawe ho kwizera. Iyo bwiwe amakuru y'umusaraba ukamenya icyazanye Yesu, nahawe uko wizera. Imana idufashe cyane. Wizere mwene data, wizere muntu w'Imana. Iyo wizeye, wizeresha umutima wawe. Mu mutima wawe ukumva by'ukuri ko ari amina, ukumva by'ukuri ko Kristo atakiri cyamuzanye atari kubera ibyaha byawe, kugira ngo uyu munsi ube wabikijijwe, kugira ngo uyu munsi n'umwizera ibyaha byawe by'ukuri uronke ububasha bwo kuvuka ubwa kabiri, uronke ububasha bwo gucika umwana w'Imana, uharigwe ibyaha byawe. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Wumva amakuru y'ubwami, wumva amakuru y'umusaraba. Yesu cyamuzanye nta kindi n'icyo mwene data. Yesu ikintu cyamuzanye nta kindi, muntu w'Imana uri kuranyumviriza, muntu w'Imana utaravuka ubwa kabiri, utaracika umwana w'Imana, nta kindi cyajanye Yesu atari kugira ngo by'ukuri ibyaha byawe biharigwe, atari kugira ngo by'ukuri yitange mu gishingo cyawe, yemera apfe mu kibanza cyawe, uko wari upfuye wishwe n'ibyaha byawe, wari uharatana n'Imana ufise, wari uharatana ibyizigiro bya kazoza ufise, wari uharatana amasezerano ya kazoza ufise. Ariko Kristo amaze kuza, Kristo amaze kuza yaje ku bwawe. Rero iyo umaze kuvyizera, ukavyizera mu mutima wawe, utera intambwe yo kuvyatura, utera intambwe yo kuvyatura n'akanwa kawe, ukatura vy'ukuri ko Kristo umwizeye, ukatura ko Kristo umwakiriye, ukatura ko Kristo umuhaye ikibanza mu mutima wawe, umwuguriye umuryango, umwemeye kuza kuganza ubuzima bwawe by'ukuri, ahagucikiye umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niko kwakira umwami Yesu, niko kwizera umwami Yesu. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo abarika bamwakiriye bose, abateye ntambwe bose bakatura inyuma yo kwizera, yuko umwizera, bakatura ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kwatura gusa, bakabyatura, bakabivuga ko bamwakiriye, ko bamwizeye, bamwakira, bamuhaye ikibanza, ngo maze ntabariho bakibaho, abari Kristo bayobora, bahabwa ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Ariko muri uwo mwanya baba baracika abana b'Imana, ariko babaheje kwakira ubushobozi bwo gucika iki? Bwo gucika abana b'Imana. Mwene data, iyo umaze guhabwa ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana, hari intambwe yindi usaba gutera. Imana idufashe cyane. Hari indi ntambwe usabwa gutera kugira ngo by'ukuri ushobore gucika wa mwana w'Imana. Kubwo bushobozi uhawe kubwo kwakira Yesu, hari intambwe usabwa gutera kugira ngo vy'ukuri ucike umwana w'Imana. Iyo ntambwe nayo si yindi, ni intambwe yo kubatizwa mu mazi menshi no muri mpemu yera. Imana ihabwe icubahiro, 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 Imana ihabwe icubahiro. Kuri intambwe igira kabiri yo kubatizwa, kuri intambwe igira kabiri yo kubatizwa, iyo umuntu abatijwe mu mazi menshi, reka nabwiye ikintu mwene data, hari ikintu uba waheje kwakira Yesu mu buzima bwawe, uba waheje kwigaya. Kandi iyo uri kwakira Yesu mu buzima bwawe, kubwo kumva bwa butumwa bwiza, kubwo kumva y'amakuru y'ubwami, ukakira Yesu mu buzima bwawe, maze ukabyatura, ukamwakira akaza mu buzima bwawe, wemera guca bugufi, ukihana ibyaha byawe, ukabyihana byose, ukihana ibyo wagendeyemo byose, maze ibintu byawe byose wagenderamo, ibyaha byose wakoze, maze byose Yesu akabiguharira. Yesu umaze kubyatura akira, umaze kubyatura akizwa, Yesu akaguharira ibyaha byawe byose. Yari iyo ntambwe yo kubatizwa, iyo ntambwe yo kubatizwa, kubwo guharirwa ibyaha byawe usaba gutera intambwe yo kubatizwa. Iyo bakubatije mu mazi menshi, ndagenda kubwira ikintu gikoreka muntu w'Imana. Iyo batijwe mu mazi menshi, bakakwibika mu mazi menshi, Imana ihabwe icubahiro. Mu Gifaransa bita immersion, ukaba immerge mu mazi menshi.
mu mazi menshi ukaba immergé, ukaba ndetse kuba immergé mu mazi menshi ubaye enseveri, uba uhambwe. Imana ihabwa icubahiro. Nabwiye ngo muri iyo etape igira kabiri, muri ico gice kigira kabiri cyo kwinikwa mu mazi menshi, cyo kuba enseveri, ikintu gikoreka si kindi ni ukuba nyene enseveri, ni uguhambwa. Ni ukuvuga ngo wa muntu wa kera, wa muntu umwe yari yuzuye ibyaha, wa muntu umuhejeje kwica mu kwakira Yesu maze mu buzima bwawe, bya byaha byawe, bya bintu byawe byose wagenderamo, uwo munsi winitswe mu mazi menshi uba ugiye kubihamba. Kuko ngo mu kubatizwa kwacu, mu Bibiliya dusigura neza, mu kubatizwa kwacu, mu kwibikwa mu mazi menshi, bisigura iki? Bisigura ngo duhambanwe na Kristo maze tukazukana nawe. Duhambanwa na Kristo tukongera tukazukana nawe. Iyo twibitswe mu mazi menshi, niyo mpamvu umugigo wo kubatiza mu mazi menshi urafise ikintu gikomeye usigura. Umugigo wo kubatiza abantu mu mazi menshi urafise icyo usigura. L'immersion, kwibika, urafise ikintu usigura. Ni ukuvuga ngo uhambanwe na Kristo, bya byaha byawe bimwe wihana, hamwe wakira Yesu, wa muntu wawe wa kera, by'ukuri ikintu ukoze n'igiki, uramuhambye. Wemeye guhambanwa na Kristo, hamukazukana nawe. Bidusaba ko tugera ikirenge mu cya Yesu kugira ngo by'ukuri tumaze kuba tuzukanywe nawe, tuzuke by'ukuri turi abandi bantu bashasha, atari abantu bo mu mubiri, ariko twacitse abantu bo mu buryo bwo muri mpwemu. Kuko iyo tuzukanye nawe, tuzuka turi cyaremwe gishasha, tuzuka twabaye abantu bashasha by'ukuri, twamaze kuronka iki? Ingabire ya mpwemu yera. Reka ndagusubira mu mene data, kuri intambwe igira kabiri yo kubatizwa mu mazi menshi no muri mpwemu yera, tuba turiko turahamba umuntu wacu wa kera, wa muntu umwe yarahejeje kwigaya, umwe yigaye ibyaha byiwe maze akizera Kristo, akamwakira mu mutima wiwe, akamwakira mu buzima bwiwe ngo bari bamuganza. Muri ico gihe tuba turiko turamuhamba uwo muntu, tuba duhambanwe na Kristo by'ukuri. Wa muntu wacu wa kera, wa muntu wacu acumura, wa muntu wacu w'agasembwa, wa muntu wacu agendera mu byaha, tuba duhejeje kumuhamba, ariko tukazukana na Kristo mu kuronka iki? Mu kuronka iyo ngabire ya mpwemu yera, tugacika natwe ivyaremwe bishasha, ivyaremwe by'impwemu. Niyo mpamvu mu mubatizo uhejeje guhamba uwo muntu wa kera, uva mu mubatizo uri umuntu adasanzwe, mpwemu yera yakujeko. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Reka ndakubwira ngo data, ikintu kikubako si kindi. Yesu, igihe Yohana ariko arabatiza Yesu, ariko Yesu nuko yari Imana, kandi nubwo yari umuntu yari Imana, akongera akaba n'umuntu, ariko cyari igicapo kugira ngo gitwereke neza by'ukuri uko nako rutegeza kugenda mu gushira ikirenge mu ciwe. Yesu agiye kubatizwa na Yohana, haleluya, ngo mpwemu yera yaramujeko, ngo maze ijwi riruguruka mu ijuru, urayavuga ngo data aravuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane, mwashika ku mutima. Mpwemu w'Imana maze kuba mujeko, aho Yesu yagiye atanga urugendo rushasha wa ministeri we y'imyaka 3. Negenda ngo mwene data, iyo ucitse umwana w'Imana hari umurimo ubugiyeko. Iyo ucitse umwana w'Imana hari igikorwa gishasha winjiyemo. Iyo ucitse umwana w'Imana hari umurimo mushasha ugira ukore. Ugira ukore umurimo Yesu yadusigiye. Umurimo Yesu yadusigiye. Byukuri abana b'Imana bari ku murimo Yesu yabasigiye. Byukuri abana b'Imana twe turakora igikorwa Yesu yadusigiye ngaha mwisi. Imana ihabwa icubahiro. Ni gute umuntu avukika umwana w'Imana? Ni gute umuntu avuka ubwa kabiri? Mwene data, sinenda aho gutevya, twabivuze nta n'ikindi. Kugira ngo umuntu avuka ubwa kabiri, kugira ngo umuntu acike umwana w'Imana, biragusaba ibintu bibiri: kwakira Yesu mu buzima bwawe. Umaze kwakira Yesu mu buzima bwawe, ukemerwa utera intambwe yo kubatizwa mu mazi menshi no muri mpwemu yera. Ivyo neje kubabwira. Niba ibyo bintu utarabikora, muntu w'Imana, nagenda kubwire ngo ntabwo byukura umwana w'Imana. Abantu benshi muri kino gihe bari mu ruhendo, bivanye n'amadini bakuriyemo, bivanye n'inyigisho bagiye barahabwa kuva mu buto bwabo. Abantu benshi uyu munsi wa none bazi neza ko ari abana b'Imana, ariko atari abana b'Imana. Mu madini barimo biri bararimba ko ari abana b'Imana. Hari benshi bigora narimba ngo batisimu bahawe ngo yabageze ngo kuba abana b'Imana. Ariko ndagenda kubwire mu muntu w'Imana, nta batisimu yindi
Bibiliya itwemerera atari batisimu iciye muri izo ntuze muri izo etape zibiri, iciye muri ibyo bintu bibiri umuntu asabwa. Nta muntu ashobora kubatizwa atahawe ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Kugira ngo ubatizwe ni ngombwa ubanze guhabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Umuntu ahabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana nawe si ubundi. Umuntu ahabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana ni umuntu by'ukuri yagize iki? Yamaze kwakira Yesu, yamaze kwizera Yesu. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Kugira ngo by'ukuri uvuke ubwa kabiri, kugira ngo by'ukuri ucike umwana w'Imana, utegerezwa kubanza guca kuri izo etape zibiri. Utegerezwa kubanza kwakira Yesu mu buzima bwawe. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo abamwakiriye bose bahawe ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Umaze guhabwa ubwo bushobozi, ukabona kugira iki? Ukabona gutera intambwe yo kuvuka ubwa kabiri mu kubatizwa mu mazi menshi no kwakira mpemu yera, kuronka ingabire ya mpemu yera. Rero abantu benshi bakuriye muri urwo ruhendo, abantu benshi bakuriye mu ruhendo rwo kugira iki? Ngo kubatizwa ngo ndetse ngo arabakira abana batoyi, abandi ngo batizwe ngo bakiri inzoya. Ndagenda kubwira ngo mwene data, umwana mutoyi, umwana akiri uruyoya nta cyaha bafise. Umwana akiri mutoyi, umwana akiri uruyoya nta cyaha barakora. Nubwo aba yavukiye mu isi imwe cyari ko nta cyaha barakora. Imana idufashe cyane. Nta cyaha baba barakora. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu abantu benshi bari mu ruhendo, abantu benshi bari ngaho bari ko barita ngo ni abana b'Imana, ariko si abana b'Imana, baracyari abantu b'Imana. Muntu w'Imana ngenda kubwira ngo udateye intambwe uyu munsi ni kugira ngo uwongere umenye, uyu munsi ni kugira ngo wongere usobanukirwe. Bibiliya iratubwira neza ngo abantu banjirishwe no kugira ikintu kutamenya. Birashoboka ko uyu munsi wa none witangura umwana w'Imana, ariko ntabwo umwana w'Imana, muntu w'Imana, nyamba utarateze intambwe zibiri, nyamba atari igihe wigeze kumva ko kubyukuri uciye bugufi mu mutima wawe kubyo uzi uri kuragenderamo, maze kubwo kumva ubutumwa bwiza bw'ukuri bw'ubwami, amakuru meza y'umusaraba, ukizera Kristo mu mutima wawe, ukumva ko umwizeye, ukumva ko umuguriye umutima, ukumva ko acitse umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, maze ukamuha ngo abe ari we yikorera ibikorwa byose muri wewe, umwakire ngo wemere wari wakuganza. Hama heza guhe ubushobozi, heza guhe ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Amaze ububasha gucika umwana w'Imana, maze utere intambwe ugere ikirenge mu ciwe, wemere ubatizwe mu mazi menshi, wemere uhambe wa muntu wawe wa kera, wemere by'ukuri uhambanwe na Kristo, hama uzukane nawe, uronke ingabire ya mpemu yera. Mpemu yari we ayobora abana b'Imana. Bibiliya yatubwira ngo abana b'Imana n'abayoborwa na mpemu yera. Abana b'Imana n'abayoborwa na mpemu yera. Abayoborwa na mpemu yera nibo bana b'Imana. Ijambo ry'Imana ritubarira. Imana ihabwa icubahiro. Muntu w'Imana ngenda kubwira ngo uyu munsi sinzi dini urimo. Sinzi dini urimo. Sinzi umuhari w'idini urimo cyane. Ariko birashoboka ko waragendeye mu ruhendo, birashoboka yuko waragendeye mu nyigisho atarizo, zidashingiye ku cyo Bibiliya ivuga, zidashingiye ku ijambo ry'Imana ritubwira, zidashingiye ku cyo ijambo ry'Imana ritwigisha. Umwana muto uruyoya nta cyaha afise. Yesu aranagereranya ubwami bw'Imana ngo ni ubwo abasa nabo, nubwo abantu batunganye nk'uko abana batoyi batunganye. By'ukuri umwana mutoyi ko yiki obatizwa ari umwana atunganye. Nagenda kubwira ikintu kimwe, umwana mutoyi Yesu akiri muto baramudugaye mu rushengero kumushikiriza Imana, mu mugenzo w'Abayuda, mu mugenzo w'ubwoko bw'Imana, baratwara abana batoyi kubashikiriza Imana, kubahereza Imana, kugira ngo abana bakurire bakurire mu buntu bw'Imana. Ariko umuntu amaze gukura, amaze kugera ku myaka yo gutahura neza, yo kumenya ikibi n'icyiza, kubw'isi gusa turimo ari isi y'icyaha, umuntu ugasanga yarimwe yahindutse, atangiye kugendera mu byaha. Niyo mpamvu abantu niyo bihana, abantu niyo bakira Yesu, bose niba bari ku rugezo rumwe gukora ibyaha. Ariko nagenda kubwire muntu w'Imana, nimba waragiriye mu urwo ruhendo ngo wabatijwe ukiri uruyoya, ngo batijwe ukiri akana gatoyi, nagenda kubwire ngo Bibiliya yatubwira neza ko kugira uvuka ubwa kabiri, kugira ucika umwana w'Imana, biragusaba neza ko ufata icyemezo. Uyu Yesu Imana yarungitse mu isi kubwo abantu bari mu isi, uyu Yesu Imana yarungitse, ufata icyemezo
uzi neza icyemezo ufashe icyo ari cyo, uzi neza decision ufashe iyo ari yo, uzi neza icyazanye uyu Yesu, uzi neza icyazanye uyu mwami w'abami, uzi neza icyazanye uyu mwana w'Imana, kwari kugira ngo apfe mu gishingo cyawe, apfe kubw'ibyaha byawe. Wowe munyabyaha, wowe ugikora ibyaha, wowe ukigendera mu byaha, wowe ukiri mu isi y'umwiza, kwari kugira ngo apfe mu gishingo cyawe, maze aguheshe ubugingo, aguheshe ubuzima budashira, ubuzima bw'iteka ryose, ubuzima bw'ibihe byose, ubuzima budashira, ubuzima busagutse. Imana ihabwe icyubahiro. Muntu w'Imana, uyu munsi uyu n'umwanya wawe. Navuze ngo sinkeneye no kumenya idini urimo, sinkeneye no kumenya aho ugendera, kuko amadini ni menshi ariko arahenda abantu muri iyo nzira. Hari amadini menshi kandi abantu muri iyo nzira. Ndetse uretse ko bahenda ngo barababatije, nuko kubabatiza bahenda ngo barabagiriye, nta nubwo ari n'umubatizo w'ukuri. Umubatizo biri tubwira ni umubatizo mu mazi menshi. Uwo Bibiri isigura neza ko tuba twimitswe, tuba duhambanye. Ariko nofata igikombe ngusura ku mutwe ngo ndakwimimitse mu mazi. Eske mbega none by'ukuri no gusura igikombe cy'amazi ku mutwe? No ndakwimitse mu mazi. Reka ndabwira ikintu kimwe muntu w'Imana. Umugirwa wose urafise icyo usigura. Umugirwa wose wo muri Bibiri urafise icyo usigura. Ikintu cyose gishingiye kuri Bibiri cyafise icyo gisigura mu buryo bw'impemu. Nyamara Bibiri itubwira ngo by'ukuri tubatizwe mu mazi menshi ngo tugere ikirenge mu cya Yesu. Nagenda kubwira ikintu kimwe. Yohana yarashoboye kugenda ku musozi. Yohana yarashoboye kuba yavomye amazi mu ikarabo, maze akazaravoma n'igikombe akabatiza abantu. Ariko nagenda kubwira ngo mwene muntu w'Imana, hari uruhendo abantu benshi koragenderamo, hari uruhendo abantu benshi bariko barapfa bapfira mu buyoya bwabo, bakiri inzoya zabo, kugira ngo baze bakure bazi ngo bitwa ngo abana b'Imana atari abana b'Imana. Gukurira mu ruhendo ngo umwana w'Imana utari umwana w'Imana, birashoboka ko ufise inyota yo kurondera Imana. Nagenda kubwira ngo mwene muntu w'Imana, ntabwo ari wowe wabihisemo. Ivyo ntabwo ari wowe wabihisemo. Wabikuriyemo wowe ntiwabihisemo. Wabikuriyemo ntiwabihisemo. Kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo abantu banje bagize iki? Bishwe no kutamenya. Bibiliya yitwa abantu b'Imana, n'abantu bose baremwe n'Imana. Ariko muri urwo ruhendo urimo muntu w'Imana, bakubwira yuko ngo abantu bose turi abana b'Imana. Abantu twese ntabwo turi abana b'Imana, ariko abantu twese turi abantu b'Imana. Ariko mu bantu b'Imana harimo abana b'Imana. Mu bantu b'Imana, abantu b'Imana n'abantu Imana bose, n'abantu bose Imana yaremye. Ariko abana b'Imana nabakiriye Kristo, bakamwizera, akaza mu buzima bwabo, bagahabwa ubushobozi bwo gucika abana b'Imana, bagatera intambwe yo kuvuka ubwa kabiri, bagatera intambwe yo kubatizwa mu mazi menshi no muri mpemu yera, bagacika abana b'Imana, bakavuka ubwa kabiri, bagacika ibyaremwe bisa. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Reka ndabasomera amajambo gatoya ino nza guheza. Reka ndabasomere n'amajambo yo mu Banyefeso, muraza kuhisomera mu Banyefeso igice cya 2, muraza gusoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Ariko je ngenda ndabasomere gatoyi hano, ndabasomere ku murongo wa 6. Ngo yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu. Amen. Kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe n'ingabire y'Imana, ntibyavuye kubikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi biremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo twagize iki? Yatuzuranye nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Nuvuga Imana yatuzuranye nande? Yatuzuranye na Kristo. Imana yatuzuranye na Kristo, ngo twicarikana na Kristo nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu. Nagenda kubwira ikintu kimwe. Umunsi ubatizwa, iyo ubatijwe mu mazi menshi no kuronka ingabire ya mpemu yera, urya munsi ngo ubuzuranywe na Kristo, maze urya munsi ubatizwa, urya munsi uronka mpemu yera, hari ahandi Imana ibigushize,
ngo ikuzurana na Kristo ikakwicarikana nawe ngo ahantu ho mu ijuru uri muri Kristo Yesu. Reka ndabwira ngo umuntu w'Imana, hari ikintu gikomeye n'uyu munsi utera intambwe maze ukakira Yesu ukamwizera, hama ugakurikiza ugatera intambwe kuvuka ubwa kabiri. Hari ahantu Imana igushira, hari ahantu Imana itubwira idushira, iza kukuzurana na Kristo. Maze kukuzurana na Kristo, hari ahantu ikudugana kukwicarikana nawe. Kristo ubu yicaye iburyo bwa Data. Nagenda kubwira ngo mu buryo bwo mu mwuka, kuko uyizuranywe na Kristo uzuka uri cyaremwe gishasha, uzuka uri cyaremwe cy'impemu by'ukuri. Abantu bakubona baza gukubona ikibiribiri hauzi nyiguma ari yayi ntuhinduka, ariko muri wewe wa muntu w'indani, wa muntu w'imbere muri wewe ni umuntu mushasha, n'umuntu wo mu buryo bw'impemu, n'umuntu asangiye kameremere na Data. Uko Data ari impemu, turemye ari impemu, na igomba yaturemye ari impemu, agomba ko natwe turi impemu. Imana ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu umuntu avutse ubwa kabiri akigicaremwe gishasha, akika by'ukuri nawe impemu. Umuntu wa kabiri abari muri wowe ni impemu, icaremwe gishasha kiri muri wowe ni impemu. Abantu nuko batobibona, ariko bazobibona no kuvyamwa wama, ariko umuntu mushasha muri wowe ni impemu. Uwo muntu agera kubwire ngo Imana iramwicarikana na Kristo, yo yicaye iburyo bwa Data, ikamwicarikana na Kristo, turi muri Kristo Yesu. Nigenda kubwira ngo kuko turi byaremwe by'impemu, turi muri Kristo Yesu, ducometse muri Kristo Yesu, twibera muri Kristo Yesu, turi muri Kristo Yesu. Nigenda kubwira ngo ubu twicaranye na Kristo ahantu ho hejuru. Uyu munsi abantu babaye abana b'Imana, turi abantu badasanzwe kuko twicaranye na Kristo ahantu ho hejuru mu buryo bwo mu mwuka, turi muri we. Imana ihabwe icubahiro. Nigenda kubwira ikintu kimwe ngo Imana mu gihe kizoza ngo izoduhishura. Haleluya. Reka nkomeze nagusomye muri Data. Nahagusomye muri Data. Navuze ngo kugira ngo mu bihe bizoza izigira iki? Izerekane itunga ryayo. Mwene Data, mu bihe bizoza. Ariko ibyo bihe bizoza ntimpamvu mwibaza wenda Data muri kera. Yesu agiye kugaruka vuba. Yesu natevye. Ariko mu bihe bizoza tumaze guhishurwa, mu bihe bizoza ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo. Nagana ubwiye mwene Data, ubuntu Imana yagize kugira ngo by'ukuri dushobore gukira muri Yesu, twongere tuvukire muri Yesu. Twacitse itunga ridasanzwe. Muntu w'Imana, nuvuga ubwa kabiri ugacika umwana w'Imana, uza gucika itunga ridasanzwe imbere y'inyonga z'Imana. Uri itunga ridasanzwe muntu w'Imana, ni waterira ntambwe ugacika umwana w'Imana. Abana b'Imana turi itunga ridasanzwe. Abantu twavukiye muri Kristo turi itunga ridasanzwe. Imana izokwerekana mu bihe bizoza nk'itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo yatwagiriwe muri Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Ni ubuntu twagiriwe muri Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Ngo ubuntu nibwo, dusomye ku murongo w'8 mu Efeso 2, ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubw'ukwizera. Ubuntu nibwo bwadukijije twebwe abana b'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije kuki? Kubwo kwizera. Ariko birongera ikavuga ngo nuko kwizera ngo nako nyene ngo ni ingabire twahawe iki? N'Imana. Nigenda kubwira ngo umuntu w'Imana, umaze kumva amakuru y'ubwami, umaze kumva amakuru y'umusaraba, umaze kumva by'ukuri icyazanye Kristo, ko Yesu yaje mu gishingo cyawe, ko Yesu yaje ngo apfe mu gishingo cyawe kugira ngo uronke ubugingo budashira, kugira ngo uharigwe ibyaha byawe, ukire, uve mu bwami bw'umwiza ariko winjiye mu bwami bw'umuco, ukike umwana w'Imana. Kwari kugira ngo ivyo ayo makuru umaze kuyumva, umaze guca bugufi, umutima ugaca bugufi, kubwo kugomba kurondera Imana, kubwo kugomba kumenya Imana, kubwo kugomba kuvyagwa nayo, ugaca bugufi, ubwo butumwa bwiza ukabuha agaciro, ukabwakira, ukabwizera by'ukuri, ukizera n'umwana w'Imana, ukizera uwo Yesu Kristo. Nagenda kubwira mwene Data ngo hariho ingabire Imana izigatanga. Iyo uhaye agaciro ubutumwa bwiza, iyo uhaye agaciro ubu butumwa tuko turabwira bw'umusaraba, iyo uhaye agaciro ubu butumwa ndiko ndabashikiriza umunsi Imana iki yatanga, hari ingabire Imana iza kuguha, hari ingabire yo kwizera. Usabwa gusa guca bugufi, usabwa gusa kugira umutima umenetse kugira ngo by'ukuri ubutumwa uri kurashikirizwa ubuha agaciro, ubwumvirize, wongere usubire ubwumvirize, ubutahure. Numara kubutahura kuko wabuhaye agaciro, kuko wabuhaye n'umwanya, Imana iraguha ingabire yo kugira iki? Imana iraguha ingabire yo kwizera. Kuko ngo nuko kwizera ngo ni ingabire Imana yaduhaye, ngo hatagira umuntu yirarira ngo yibaza ngo ni kubw'ibikorwa byiwe byatumye agira iki? Byatumye by'ukuri agira ubuntu.
ariko ngo tugirirwe ubuntu bwo gukizwa kubwo kwizera. Uko kwizera nako ngo ni ingabire Imana iduha, kandi iyo ngabire Imana ihande, Imana iha umuntu yaciye bugufi, umuntu yahaye agaciro ubutumwa bwiza rikarashikirizwa kugira ngo yumve amakuru y'ukuri y'umusaraba. Mana dufashe cyane. Muntu w'Imana, uyu munsi n'uwi wawe. Uyu munsi birashoboka yuko ushobora gutera intambwe ya mbere kugira ngo ugire iki, ushobore kuvuka ubwa kabiri. Uyu munsi ndakwifuza ngo tera iyo ntambwe ya mbere gusa. Tera iyo ntambwe ya mbere gusa, umwakire Yesu, maze uhabwe ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Mana habwe icubahiro. Kuko abo bamwakiriye bose bahawe ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Mbega ni bande? Hari ikindi kibazo gira kabiri. Ni bande bemerewe gucika abana b'Imana? Ni bande bemerewe kuvuka ubwa kabiri? Si umuntu wari wese yemerewe kuvuka ubwa kabiri. Si umuntu wari wese yemerewe gucika umwana w'Imana. Umuntu yemerewe kuvuka ubwa kabiri, umuntu yemerewe gucika umwana w'Imana ni umuntu by'ukuri amaze guhabwa iki? Amaze guhabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Utarahabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana ntabwo ushobora gucika iki? Umwana w'Imana. Utarahabwa ububasha bwo kuvuka ubwa kabiri ushobora kuvuka ubwa kabiri. Kugira ngo rero uhabwe ubwo bubasha bigusaba kugira iki? Kwizera ubutumwa bwiza tubashikiriza bw'ubwami, ubutumwa bwiza bw'umusaraba, kugira ngo by'ukuri umutima wawe nawe umenetse ugaca bugufi, ukabuha agaciro. Uhabwe iki? Uhabwe iyo ngabire n'Imana yo kwizera. Imana ihabwe icubahiro. Uhabwe iyo ngabire yo kugira iki? Yo kubwizera. Kuko gusa kubuvaloriza, kuko gusa kubuha valere, kuko gusa kubuha agaciro, ukavuga uti ubutumwa reka ndabumwana, reka ndabwumviriza. Kuko by'ukuri aho ndi ntabwo hamereye neza, aho ndi by'ukuri ndabona ko ari habi, ndakeneye guhindurirwa, ndakeneye kwinjira mu bwami bw'umuco, ndakeneye by'ukuri kuba umuntu w'Imana, ayoborwa n'Imana, kucika umwana w'Imana, ndakeneye by'ukuri kwivyarirwa nayo. Kuko ayo mahirwe arahari n'ubu, na bugingo n'ubu ayo mahirwe arahari yo kuvyarwa n'Imana. Muntu w'Imana, tera iyo ntambwe uyu munsi wa none, maze Imana ikugiriye neza, iguhe iyo ngabire yo kwizera. Wizera iki? Wizera amakuru meza. Maze ni wizera umwana wawe Yesu Kristo, uwo yaje kwitanga mu gishingo cyawe, uwo yaje kwitanga kugira ngo uharigwe ibyaha byawe byo byari bikwishe, ivyo byo wagira urimbukiremo, kugira ngo by'ukuri umwizere. Numara kumwizera, umwizereze n'umutima wawe wose, umwizere by'ukuri, hama wature n'akanwa kawe, wature n'akanwa kawe kumwakiriye kandi ko umuhaye umutima wawe ngo azahuganze, ngo azawuyobore iteka ryose. Muntu w'Imana, tera iyo ntambwe. Nutera iyo ntambwe urahabwa ubushobozi bwo gushobora kugira iki? Kuvuka ubwa kabiri. Urahabwa ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Kuko abamwakiriye bose bahawe ubushobozi bwo kugira iki? Bwo gucika abana b'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Hama uzoheza utera intambwe yo kugira iki? Yo kubatizwa mu mazi menshi yo muri mpemu yera. Muntu w'Imana, sino kurambira, ariko amajambo ndakubwiye arakomeye, amajambo ndagushikirize n'amajambo mazima. Muntu w'Imana, reka ndagufashe dusenge. Reka ndagufashe dusenge muntu w'Imana. Reka ndagufashe dusenge. Uyu munsi n'uwi wawe, maze ugirirwe neza n'Imana, maze nawe ushobore kuvuka ubwa kabiri. Uronka ayo mahirwe yo kwemererwa kugira iki? Kuvuka ubwa kabiri. Uronka ayo mahirwe yo gucika umwana w'Imana, maze uhabwe ubwo bushobozi, uhabwe ubwo bubasha bwo gucika umwana w'Imana. Kuko abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo kugira iki? Bwo gucika abana b'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Reka ndagufashe dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi nsinzwe n'ijambo ryawe, uyu munsi nemejwe n'ijambo ryawe, yuko ibyo narindimwe bitari bikwiriye, yuko nagendeye mu ruhendo igihe kininiya, nagendeye mu bintu byinshi, kandi nari umuntu agira turi mu kutamenya. None Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndaciye bugufi imbere yawe. Numvise ubutumwa bwiza, ndumvise amajambo meza, ndumvise icyazanye Kristo, ndumvise icyamuzanye muri nosi, kwari kugira ngo by'ukuri ibyaha byanje abimparire, kwari kugira ngo by'ukuri amparire ibyaha byanje, kwari kugira ngo by'ukuri amparire ibyaha byanje. None ndaciye bugufi. Mwami Yesu, kubwo kumva ayo majambo nongeye kuyizera, n'amajambo mazima, n'amajambo y'ukuri. Menye icyakuzanye muri nosi, menye ko waje kubwanje, menye ko waje kubw'ibyaha byanje, menye ko waje kwitangaho ikimazi kubw'ibyaha byanje, menye ko waje kugira ngo ncungugwe, menye ko waje kugira ngo unkize. None Mwami Yesu, ndakwizeye kuri umwana w'Imana, ndakwizeye kuri umwana w'Imana nzima. Uyu munsi wa none ndakwakiriye mu mutima wanje, uyu munsi wa none ndakwakiriye mu buzima bwanje, uyu munsi wa none nemeye ko ari wunganza. Mvavanwe n'ibyo nahora ngenderamo, mvavanwe n'ibyo nahora ngiramo, mvavanwe n'ibyo nahora ngiramo, mvavanwe n'ibyo nahora nkora. Nansi ikintu cyose cyava kuri Satani, nansi ikintu cyose kibi nahora nkora.
ariko uzo umutima wanje, uhindure umutima wanje, abari unyobora, abari unkoresha. Mwami Yesu, umparire ivyo nakoze byose, untyorore gose, unyoze gose, umpindure umuntu mushasha. Mwami Yesu, ungirire neza, umpindure amateka, sinkabubona horandi. Uyu munsi wa none ngende uko ntahora ngenda, kubw'icubahiro cawe, nguhesha icubahiro muri vyose, mu izina rya Yesu Kristo. Muntu w'Imana, uteye intambwe nziza, uteye intambwe ikomeye, none Imana ikugiriye neza, Imana igutabare. Reka nawe ndagusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kubw'aba bantu bateye intambwe uyu munsi, ndagushima kubw'aba bantu bahinduwe na buno butumwa, ndagushimye kubw'aba bantu by'ukuri bisobanukiwe, bakabona ko ivyo bahora bagendamwe bitari ivyo. Birashoboka ko benshi bari baragendeye mu ruhendo, benshi bari baragendeye mu nyigisho zitarizo, abandi nabo bari bwanamenye aya makuru. Kubw'icemezo bafashe uyu munsi wa none, Data ubagiriye neza, Data ubaragire mu izina rya Yesu Kristo. Reka by'ukuri amajambo yawe bumvise akabahindura, azakomeze kubanyegitera, azakomeze kuba muri bo, azakomeze kubakuza mu izina rya Yesu Kristo. Kubwo kumenya by'ukuri ibyo bagenderamo, kubwo kumenya by'ukuri ibyo barimo ko bitari bitunganye, ubagiriye neza manzi. Uri Imana igira neza, uri Imana itunganye, uri Imana yera, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbabazi. Reka imbabazi zawe zibabeko. Reka uyu munsi wa none amazina yabo uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Reka uyu munsi wa none amazina yabo ntakibagira mu gitabo cy'ubugingo. Bazakomeza kugendera mu kugoroka, bazakomeza kuyoborwa nawe, bazakomeza kugendera mu nzira zawe, babishobozwemo n'ubushobozi bwa mpemu wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima Mana kuri ibyo ukoze, ndagushima Mana ku kintu cyose ukoreye aba bantu bawe uyu munsi wa none. Reka icubahiro kibi cyawe, tunezeranywe nabo, tunezeranywe n'ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muntu w'Imana, ni byiza ko wegera ishengero ryo bari kwegereye. Sinzi aho uherereye ko hari ishengero, ariko nyamba hari ishengero ry'abizera Kristo, nyamba hari ishengero by'ukuri ry'abizera Kristo, bamwakiriye bakamwizera, bakavuka ubwa kabiri. Uze wegere iryo shengero rigufashe gukura, uze wegere iryo shengero rigufashe kukwigisha ijambo ry'Imana, ukure, ukomeze wisobanukirwe by'ukuri cyuri, wisobanukirwe by'ukuri cyubaye no mu icubaye. Bazagufashe mu gutera iyo ntambwe yo kumubatiza. Nimba atashengero rikwegereye hafi, muntu w'Imana, uyu munsi hari nimero ziri ngaha kuri ekran ya televiziyo, ushobora kuzicako ukaduhamagara, izo kuri WhatsApp ukaduhamagara, niza telephone ukaduhamagara, cyangwa ugaca no kuri website yacu murabona ngaha kuri ekran, mukatwandikira kuri ya email, mutwandikiye tuzobafasha, tuzeza tuvugane, tubabwire ibikurikira. Imana ihabwe icubahiro kandi Imana ibagiriye neza. Sino barambira inyigisho zigarukiye ngaha, ikimana dushize ku mutima higarukiye ngaha, ariko dukomeza kubahimiriza ngo mukomeze kudukurikirana, ngo mukomeze kudukurikirana buri gihe tugiye online, kugira ngo dusangire icimana biko kudusangira muri kino gihe kidasanzwe, muri kino gihe ciherezo turimo. Kuko by'ukuri abantu benshi barasinziriye, abantu benshi bakwiye kwikangura. Ijambo ry'Imana tugira ngo abambere bazabanywa ngo n'abanywa bazabambere. Harabatanguye neza ariko umunsi bari baraheza nabi. Ariko reka twikangure. Imana ihabwe icubahiro. Mukomeza kudukurikira, mubana natwe mu bihe byiza nk'ibi. Imana izokomeza kutugira neza. Kandi Kristo ntabwo azoza tutabizi. Kristo ntabwo azoza tutari maso. Bitwaguma duteranye, bitwaguma koko turi maso mu Imana bidusaba. Imana ibagire neza, Imana ibahezagirane natwe, naho gutaha tuba dusubira mu biganiro bindi byacu. Murakoze. When
glory.